amathuna agcwele amakhaya selewo. Bala igama elithi baba ngiligcina mangithandaza ubaba wethu osezulwini ngoba ongizalayo kangaze ngimbone ngawenyama. Ngenkathi sikhulekela ibusiso sakhohlwa nginxusa uThixo sigcinele abazali bethu ngoba ukuba nabazali nakho kuseyisibusiso. Kuke kwafika intombi endala ekhaya yathi uxolo bazukulu ngicela ukukhuluma nabadala sathi abekho basendaweni yabo yokuphumula yathi ngicela ningikhombise labe ngakhona sambamba ngesandla sakumdonsa safika naye emathuneni sathi balaphaka bakuleli ikhaya wathi ngiyaxolisa ukunithela ngenyembezi bazukulu ukuthi ngiyazibuza umuzi omngaka usala kanjani wodwa abadala belele emalibeni sathi asazi nathi gogo kodwa singakutshela kona ukuthi intando kaNkulunkulu ibhlungu nayo ngesinye isikhathi. Omunye uthi usegoli ngokusebenza kodwa njalo makudilika igoli ngoDisemba kuyena kudilika izinyembezi ngoba ikhaya lamphelela kudala mzukwane eshiya abazali esemncane. Kweminye imizi abazukulu bahlele emlilweni ogogo baxoxa ingalekwane kudliwa izinkobe imoto zigcwele igceke ngapha ekhaya amathuna agcwele igceke thiwa indlela ibuzwa kwabaphambili ngazi soyibuza kubanike thina ngoba abaphambili abasekho thina sazalwa abazali ababengafundile begabe ngokuthi esibeletheni sabo siyophuma ifundiswa namhlanje sithwesa iziqa abazali bethu bethwele inhlabathi ngesifuba impumelelo ababesifisela yona abasayiboni ngazisho ukuthini impumelelo befika bengasekho wahlupheka nabo ithi jabula nobani unontokozo uthi njalo makugujusa ukulo mama yena ucisha ifoni ngoba njalo abantu mabebungaza abazali babo ngathi bayamthunuka okanye bayamchomela wakhipha ifoni ekhukhwini wayingcofa wagibela esihlahleni wadilika wakhipha ifoni ekhukhwini wayingcofa wagibela esihlahleni wadilika ngimbuza wenzani uthi uzama ukuguglisha ukuthi umvusa kanjani umuntu ongasokho ufuna ukuvusa uma wakhe amxoxela ukuthi sekuyahlangana kancane kulento yomculo ababeyikhulekela ngokuhlanganyela ndawonye ngoba singahleka nje bafethu kodwa sisaphelele amanyuvesi maningi impela kodwa yikhona yodwa ukufundisa ukuthi uphola kanjani mawushiwe umzali emhlabeni kuzona zonke indawo ezinothile ayikho edlula amathuna nanku umbhalo ngokuGagubhela chapter 1 verse 1.